agahinda k'umwana wa Afrika. Umwana wa Afrika ndababaye, kandi yemwe hari ikibazo mpora nibaza nkumva ngiza agahinda, ipfunwe n'ikimwaro no kwicuza. Nkicuza niciraguraho byo kwira bivu no kwiciraho n'utuducocero, kuko nubundi ndareba mu ndeba kure nkadagadwa mbona ntandamu n'indamutso nziza. Uretse inzigo n'inzangano, indamutso nziza nayisangaye ko kuri ubu mu mutima nibaza impamvu navukiye ku mugabane wa Afrika, nkaba umuhungu wa Afrika y'amage nyakugorwa ugondwa ijose n'abo barutuku batanashinga turamutse tubijyanye mu byo kumva n'imitsi. Yewe mundeke mundorere, namwe si Afrika ngo niyo basokuruza bakurubanywe bakubitwa ibiboko izakabwana n'ibiziriko ku gahanga n'utugomba mbari bajyanwa mu y'ubucakara iyo rirengera nuko baracakazwa. Ariko kandi ngo abatware babo ba Afrika nibo babagurishaga buhene cyangwa bukoko. Umuhungu wa Afrika arababaye cyane. Ngaho namwe mwibaza ibyo birangiye bati nuko bakoroniza, bamwe babifashamo abo barugigana bagigagura abana ba Afrika. Ibyo yenda bambe sinabibarenganyiriza babarushaga imbunda, aho yenda mwarengeraga amagara n'amagana yanyu. Ariko se umunya Ethiopia ko yasizoye ati mumene ikijojoba cyanyuma cy'amaraso yanjye mubone kunkoroniza. Ubu mwese abanyafrika yo muhaguruka ni mwari kwandagaza abo badari baduhemukiye badi. Ndababaye mwene kanyafrika kuko ayo mateka tumanurika nkarira. Ariko ikinzu utaguza mu mutima sako kahise, kuko ikitakwishe kirakwigisha, ahubwo ikimbu zabuza nuko byose nubundi ntaho byadukuye, kuko kuri ubo batware ba Afrika baratera hejuru ngo noneho twaribohoye amahoro n'iterambere riratema imitemeri. Ibyo bigatuma numva nababyoroga amacumu. Ubwo siratengama intambara muri Republika Demokarasi ya Kongo iraca ibintu mukabona ari urukundo n'akanyamuneza iri gusakaza. Murareba mugasanga muri Somalia indirimbo z'amasasu ziri kugera ku mitima y'abanyasomalia. Murumva ishavu ku maso y'abanyaribiyi buriri kubatera kamwenyu rero. Ubwo se muri Sudani njyane zirabaryamisha bishimye. Muri Mozambique ibyihebe birimo birakwirakwiza amahoro n'amahundo. Nibyo rwose bayobozi ba Afrika twarakataje. Inzara iri kurimbura benshi iratera akanyamuneza bene kanyafrika. Ubukene n'ubutindi, ubwihebe n'ubwambuzi, ubutiku n'ubutiriganya, ubugarisi n'ubwirasi, ibyo byose birasambura Afrika ndabarahiye yewe. Abaminuje no kumva ikinyarwanda birabasaba abasemuzi. Dufite abenjeniyeri ariko imihanda irakorwa n'abashinwa. Dufite abadokteri ariko abakomeye barivuriza imahanga. Abarimu nabo nabo kwigishwa. Umukumbi n'umushumba n'ukuragirana. Mwarangiza ngo turakize dutunze izahabu n'ifeza, ariko icyarimwe ngo turatindahaye bwaki, ubushomeri, nta bushobozi n'ubwihebe burahebuje. Ngo Afrika niho ubuzima bwatangiriye ariko ni naho buri kurangirira. Nuko rwose tukajyaho tukabeshyira abo barutukungo nibo banyira bayazana b'umwijima, ubugome n'urugomo, kugumuka no kugubanya byatwokamye. None se twe twapfayonze ryari ku mugabane munini turengeje imyaka 18, abandi mvi n'uruyenzi bakiyita n'inararibonye. Mwabonye iki mutaravumbura igituma dukize tunakennye tugatunga tuzahaye tukazahazwa turora? Dore ikibimutera naho gitera ararengana. Abagambanyi n'akamasa kazaca inka kazivutsemo di. Inda n'induruburu, ubumegamoniya n'ubugugu bw'abitwa ko babereye mu njisha Afrika niyo mvano kuva hambere. Kwikunda no gusahura nk'abatazi memento mori byabo batwaye Afrika niyo mvano, naho ubundi bindi namatakira ngo yino gucacarika rubanda ngo badatahura uko mubadobereza. Nukuri kw'Imana sinkubeshye nsigaye ngira ubwoba. Utinya umugabane wacu wa Afrika aho kugeza amashanyarazi kuri rubanda ari umuhigo, mu gihe abandi byari ibintu bahozemo mu myaka hafi amagana ashize. Umunyeshuri agera cyagakora kuri mudasobwa bikabigitangaza, mu gihe handi byari umuco. Abandi gutunga kamodoka umunyafrika karega gatuza ngo yabaye umukiro uhebuje akabazwaho yaragurije, nyamara ku myaka 18 bitamba mbugi iyo rirengera bagendera muzo bahinduranye. Kwigondera ifunguro ry'akaboga kariho agafiriti, bamwe bibasaba gutegereza ubunani cyangwa noheri, bibaye bidahari bategereza undi mwaka kugira ngo babone kubyo banise imboneka rimwe, mu gihe handi biri kubatera uburwayi. None se murumva ibyo ngiye umuhungu wa Afrika bitantera gahinda badi? Yewe mureke noya yo n'umunyarwenya w'umuratini wo hambere bwana Titus Macius Protus yasize acuye umugana ati dictum spienti satest. Ubwo nyine yaragize ati emo dosage suffit. Erega ijambo rimwe ku munyabwenge rirahagije. Muraho uko kwari kwitotomba ko umuhungu wa Afrika yanyoherereje ako kandiko yise umwana wa Afrika ndababaye. Mukanya ndaza kubabwira izina rye. Ahubwo natwe twibaze tuniminjira amagafu. Afrika irazira iki kwisa n'ishonga uruhongohongo? Biterwa n'iki ngo Afrika ibumugabane ukize ku isi yose mu by'imitungo kamere na za diama, zahabu, petroli, ubutaka bw'imborera, amashyamba n'imigezi bishobora mu minota mike guhindura umugabane amabengeza, ariko bikarengaho uyu mugabane ukabutindahaye kurusha iyindi? Igisubizo twaza gushakira ibimenyetso n'ubusahuzi bukorwa n'abayobozi n'abakomeye ba Afrika. Akadomo. Mu rukerera rw'itariki ya 3 mu kwezi kwa 9 mu 2024 navumbuye inyandiko yanditswe n'incabwenge za Afrika Associate Professor muri kaminuza Malawi Boniface Dulan, umushakashatsi Gildfred Boatenga Asiyama n'umunyamategeko Patrick Zindikilani. Ikaba inyandiko bise Amid Rising Corruption, Most Africans say they risk retaliation if they speak up. Nahise nkubitana n'amagambo yampahamuye menya ko rwose urwica Afrika ruyirimo itaruzi. Bagize bati ikintu cyitwa ruswa niyo fu ikorwa mu kabana nyirabayazana y'imiyoborere itindahaye n'inzego zose zifutamye muri Afrika.
ruswa nicyo giciro cyuzuye gikwega ikinyumanyuma iterambere n'impinduramibereho bya Afurika. Buriya ruswa nticucura umutungo munini wari kuzakoreshwa mu by'ineza ya rubanda n'iterambere gusa, ahubwo ishegesha na demokarasi, ikabikora yambura icyizere ndetse n'ubushobozi guverinoma bwo guharanira inyungu z'abanyagihugu. Iryo jambo rya nyuma rivuga kwambura ubushobozi guverinoma bwo guharanira inyungu z'abanyagihugu muryumve kandi ntiribave ku mutima. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa karindwi mu 2022 umunyamakuru wa Al Jazeera witwa Tafi Mahaka yazamuye ikaramu maze ayirambika ku gapapuro, nuko yandika amagambo akomeye cyane ku mugabane wose wa Afurika ati: ruswa icyorezo kitavugwa muri Afurika, corruption Africa's undeclared pandemic. Icyo gihe yavuze ko ruswa yamunze roho n'umubiri w'umugabane wa Afurika. Ruswa ivugwa hano si yayindi yo guhererezanya kabitugu kwaha kugira ngo bagufashe ikintu runaka. Oya, nta nubwo ari twaduhumbi twa service runaka. Reka da, ni ruswa y'igifuti kubiyemo ubusahuzi bw'akataraboneka ku buryo byonyine no kubisobanura cyangwa kubivumbura bisaba abashakashatsi mu gutendera ibirari by'amabanga bakaba aribo babivumbura. Tudatsinze mu makoni, munyemerere muri iki kiganiro tumenye ukuntu abategetsi ba Afurika bacucura uyu mugabane, byose mu ijambo rimwe bigatuma bitindahaza uyu mugabane. Nayahe mayeri bakoresha, babikora gute, byica gute, byavurwa gute, ni gute twisanze muri uyu mwandu n'ukubanje no kurimbura abanyafurika, binatuma aya mafuti yose afubukura amafufu n'amafaranga byagafubitsa abanyafurika. Uramutse ubonye umuntu wambaye costume nziza ihenze ariko atakarabye, ntabwo watinda kubona ko ibyo bintu bitajyanye kandi bidakwiye. Ibi birasa neza no kubona imodoka nziza kandi ihenze ariko yashyizweho za fume z'udusashe twirabura, za zindi polisi zagukuzaho ku muhanda. Nyamara nza abantu hano mu Rwanda ushyira imodoka yawe bakaguha fume za original zitari ziriya z'udusashe bomeka ku kirahuri cy'imodoka zikagishongeraho zikacyangiza kandi zigahindura umwimerere wacyo. Oya, ni fume za original zidakoze mu dusashe, uyishyira ku kirahuri cyangwa se ukayikuraho mu masegonda make cyane ukayisubizaho bishatse. Ushobora kuyikuraho ukayisukura ukayisubizaho. Ntabwo zikora ku kirahure kubera ko zifite rukuruzi ifata ku muzenguruko w'ikirahuri cy'imodoka. Ni fume za VIP zikorwa n'uruganda rw'Abarusiya Trokoti ruhagarariwe muri Afrika na Trokoti Africa Limited ikorera hano mu Rwanda. Izi fume z'imodoka bakora zirinda 83% by'imirasire y'izuba yangiza uruhu rw'umuntu. Nta vumbi na rike ryakwinjira mu modoka yawe n'ubwo wamanura ikirahuri, zituma uri hanze y'imodoka atarebamo imbere. Ushobora kumanura ikirahuri ariko iyo fume ikagumaho, ariko cyane ntabwo zihindura umwimerere w'ikirahuri cy'imodoka. Mu yandi magambo, ntabwo zinyuranije n'amategeko y'umuhanda. Izi fume zishyirwa ku modoka zakozwe kuva mu 2015 kuzamura. Hamagara 07 88 88 53 68 uduhe komande tuzikuzanira aho uri. Umuzi w'iyi nkuru yacu ushinze neza i Brooklyn muri Leta Zunze za Amerika. Aho niho hatuye umushakashatsi n'umunyamakuru w'umunyamerika Dennis McPrager. Uyu ni washinze kaminuza yamwitiriwe yitwa Prager University. Imyaka 55 ayimaze yitegereza ibibera ku isi akabikoraho ubucukumbuzi bwimbitse. Kimwe mu bibazo byamubaye ku mutima ni ukumva ngo umugabane wa Afurika urimo ibihugu bikennye cyane, intambara z'urudaca n'ibindi bibazo bituma amahoro ataboneka kuri uyu mugabane, kandi nk'umunyapolitike abizi neza ko uyu mugabane ukize cyane. Mu ntangiriro za 2014 yafashe umwanzuro ava Brooklyn maze azenguruka ibihugu 20 bya Afurika, arangije yicara mu gihugu cya Cameroon kugira ngo yibukiranye anafata n'umwanzuro ku bushakashatsi yari amaze gukora. Tariki ya 11 z'ukwezi kwa 5 kwa 2014 nibwo yanditse inyandiko yise A Letter from Africa, maze araterura avuga ibintu bitanu ngo yabonye bikimuhahamura. Ati: ndi kwandika iyi nkuru nicaye mu gihugu cya Cameroon ho mu burengerazuba bwa Afurika ku mwaro w'inyanja Atlantique. Iyi ni inshuro ya 6 ngeze aha nyuma yo kuzenguruka ibihugu bya Afurika 20. Nisanze kuri uyu mugabane nk'abandi bashyitsi bose. Ndandika ibi nshaka kubwira no kuganisha ku banyafurika nta jonjoye igihugu. Dore ibyo nabashije kubona. Icya mbere nuko ibyo nabonye bijya gusa nk'ibyo nari narabonye ubwo nasuraga inkambi z'ubwicanyi bw'abanazi ziri ahitwa Auschwitz n'izindi muri Cambodia. Nasuye henshi hano mu burengerazuba bwa Afurika abanyafurika batundwaga berekezwa muri Amerika. Nanageze muri Afurika y'Iburasirazuba aho abanyafurika bavanywe mu bucakariyo muri Aziya yo hagati. Nasagutswe no kwibaza ikigereranyo cy'ubugome cyaba cyarashyizwe kuri aba bantu. Icyo nakwanzuriraho hano nuko abagide b'abahanga b'abanyafurika batubwiye ko abanyafurika bagenzi babo aribo bagize uruhare mu bucuruzi bw'abacakara, ngo iyo batagira uruhare urwo ari rwo rwose ubu bucuruzi ntibwari gushoboka. Icya kabiri nabonye ni irondaruhu. Kwizera ko abantu b'uruhu runaka ngo bavukana itandukaniro rihambaye ryaba ari ryo kuba igitangaza cyangwa gucishwa bugufi. Ibi si ubugome gusa ahubwo ni uguhwerahwera. Irondaruhu ringana neza nko guhonama no kubikisha. Icya gatatu nukuntu ibi by'uruhu byakoreshejwe hose mu gupfuka rubanda no kubacinyiza, bahengekera ibibazo kuri bamwe ibindi bakabihengamurira ku bandi. Abanyamerika mwe muzabirebe.
umuntu wese utarumvikanye na Perezida Barack Obama yiswe umuhezanguni wabaswe n'irondaruhu, nkaho kutumva ibintu kimwe na perezida w'umwirabura uri umwera ari ukuvangura uruhu. Nguko uko ino byifashe. Icya kane, abanyafrika bose bari mu bujiji bwo kumva ko igihugu cyitwa Amerika ari igihugu cy'isezerano. Buri munyafrika yifuza kuzajya kuhatura. Barasa naho noneho bari kwizana ku bushake bwabo mu bucakara bitandukanye n'ibihe byabwo. Icya gatanu, abahanga bose mu bukungu naganiriye nabo bemeza ko ibyabo mu burengerazuba babaha nk'imfashanyo ari byiza, ariko ikibi ngo inkunga zose zigwa mu biganza by'abagome n'udutsiko tw'inkundamugayo zanduye. Nasanze ikintu cyitwa ruswa ariyo nkomoko y'ibibazo byose Afurika ifite. Ikibazo uyu mugabane ufite si ubukene, si ukubura ubutunzi cyangwa irondaruhu, ikibazo ni ruswa. Iyo twumvise ruswa tuyumva nk'ibintu biraho, nyamara ruswa ni ikibi cyica kirimbura. Iyo kinjiye muri sosiyete ikamatana nacyo, nta hazaza h'iyi sosiyete mbona mu gihe ruswa yabaye icyorezo cy'umubanyi. Ati nta hazaza h'iyi sosiyete mbona mu gihe ruswa yabaye icyorezo cy'umubanyi. Iki cyorezo twacyanduye dute? Ubundi birazwi ko ruswa ari uburyo bwo gutanga ikintu runaka, cyaba igifatika, ikidafatika cyangwa gushingira ku kindi runaka, cyaba isano, ubucuti n'ibindi mu ngeri zitandukanye kugira ngo hafatwe umwanzuro runaka mu nyungu z'ufata n'ufatirwa. Nyamara birenze kwibwiriza itegeko n'imimerere yindi yuko ibintu byari bisanzwe bikorwa. Icyo gisobanuro cya ruswa imeze gutyo isa nkaho ari ibintu bisanzwe, inatangwa hose kugeza ahubwo no mu myizerere, kuko byemezwa ko hari ubwoko bwa ruswa runaka, bwaba amasengesho, inyifata itandukanye n'ibindi bigomba gutangwa cyangwa gukorwa kugira ngo hazagire inyungu runaka zigusezeranywa, nko kubona ijuru ndetse n'ibindi. Bivuze rero ko ubwo bwoko bwa ruswa rusange ari ibintu bisanzwe. Ikidasanzwe ni ubwoko bw'igitangaza cya ruswa iribwa muri Afurika. Nk'ubwo hari ubwoko bwitwa igifute cya ruswa y'indengakamere iribwa ikanakorerwa muri Afurika nta urabutswe. Iyi ruswa yitwa state capture. Iyi ni ruswa iri hejuru y'izindi zose kuko yikusanyiriza hamwe byose ikayora ikabirunda ku muntu umwe runaka cyangwa itsinda ry'igihugu, ukaba wabisobanura gutya. In various countries around the world, mu bihugu byinshi byo hirya no hino ku isi, demokarasi irageramiwe. Abanyapolitike b'ibirumbo n'ibyitso byabo barimo barafata imbaraga za leta bakazikoresha mu kwigwizaho inyungu no kuguma ku butegetsi binyuze mu cyitwa state capture. Abo banyagwa baba barimo bagenzura ahantu hose hafatirwa imyanzuro ku bw'inyungu zabo bwite, bashyiraho amategeko abemerera kugwatira ubutegetsi, bagatuma bigorana kugira uryozwa ruswa, ndetse bagatuma ku bw'inyungu runaka inganda n'umutungo rusange wose bibarizwa mu kazu gashingiye kuri bamwe, abenshi bagerageza gucubya abashinjacyaha n'inkiko. Umenya utarabyumva neza, muri volume ya 33 article ya 4 y'ishami ry'amategeko muri American University International Law basohoyemo inyandiko ya Professor John Mukumu Mbaku guturuka muri kaminuza ya Weber State muri Leta Zunze za Amerika. Ni inyandiko Rule of Law, State Capture and Human Development in Africa. Uzayishaka uyisome uzasanga mwiri buriro ryayo hagira hati: byamaze kwemezwa ko state capture ari inyungu iruta izindi y'ubwoko budasanzwe bwa ruswa. Ubundi twari dusanzwe tuzi ko ruswa ari ugucyamika inyuma y'amategeko bikozwe n'umukozi runaka cyangwa umunyapolitike kugira ngo yenda bigwizeho inyungu runaka, ariko iyi state capture yo ikusanyiriza hamwe imbaraga zose mfata myanzuro umuntu akayigwatira, akagwatira ishyirwaho, isuzumwa n'iyemezwa ry'amategeko yose, byose kugira ngo azabikoreshe mu nyungu ze bwite. Ubisobanuye mu yandi magambo wavuga ko state capture ari igihe umuryi wa ruswa cyangwa abaryi ba ruswa bacura umugambi wo gusa n'abashimuta ubutegetsi bwose, noneho bakabukoresha mu kurya ruswa, kwigwizaho ibya rubanda, mbega mu gusahura. Ubwo bukaba ubwoko bwa ruswa ngo bugeramiye umugabane wa Afurika, ndetse nta rindi perereza ryakorwa hashakishwa impamvu dukize tunakennye. Uriya muhanga yemeza ko ibihugu byinshi bya Afurika byamaze kuba tayari state capture bikagwatirwa n'abatware runaka bakabikoresha mu nyungu zabo, ku buryo umuyobozi adatinya kuvuga ngo igihugu cyanjye, igisirikare cyanjye, abaturage banjye, imitungo yanjye n'ibindi byanjye nk'aho ari iduka yiguriye mu cyamunara. Ibyo byo kugura no kugurisha mu cyamunara byo ngo ni nabyo bikurikiraho, kuko ngo yamaze kugwatira igihugu gutyo ashobora no guhamagaza abaguzi bakirangurira igihugu, noneho abaturage n'ibyabo byose bakabaho baratejwe cyamunara batanabizi. Muri urwo runyandiko runini narataraguritse ngera ku mpapuro za 797 nsanga yaranahatanze urugero rw'igihugu gikomeye muri Afurika cyamaze kugurishwa. State capture in Africa, the Republic of South Africa. Yanditse ko Jacob Zuma hoze ari perezida wa Afurika y'Epfo we ngo yaciye agahigo ko kugurisha igihugu mu ibanga. Uyu yafashe ubukungu n'ubutegetsi bwose by'iki gihugu abyihera bo mu muryango w'Abagupta bakomoka mu Buhinde bagizwe n'abantu mbarwa nka Atul, Rajesh, Varun, Ashish na Amol. Abo ni abantu batanu gusa. Abo bantu ngo biguriye igihugu cya Afurika y'Epfo na Jacob Zuma nuko bamurundira miliyari 49 z'amarandi yo muri Afurika y'Epfo, akaba amadolari miliyari 3500. Ibyo byakozwe kuva mu 2009 kugeza mu 2018. Kuva hagana mu 2010 Abagupta batangira kujya bashyira mu myanya abaminisitiri bakora mu nyungu zabo, ubangamiye ubucuruzi n'imari zabo agahita yirukanwa, induru ziravuga. Ariko mu kwezi kwa gatatu kwa 2016 bakoze ikosa ryo guhitamo umuntu mubi. Ngo wari minisitiri w'ubukungu Nahla Nene yararimo abasuzugura, bahitamo kumwirukana bamusimbuza undi mugabo babonaga afite ubwenge kandi akora ibintu ku murongo, bwana Mchebisi Jonas.
uyu baramwegereye bamusobanurira akazi kose, inyungu n'ibyo azahindura, ibyo azasinya n'ibindi, maze ahita barahirira ko ayo mafuta atazayabarizwamo, ahubwo bucya atumira itangazamakuru avuga ishyano igihugu cyabo cyagushije. Avuga ko burya bwose perezida wabo afite abatware n'ibindi byatumye kuva ubwo abashakashatsi, abanyamakuru, abanyabukungu n'abataravugaga rumwe na Zuma babaduka. Byagiye kugera ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu mu 2017 ikinyamakuru Sunday Times kiri kwandika kiti "Here they are, the emails that prove the Guptas run South Africa." Ubwo nibindi bitangatangira ku makuru y'indani yagiye ameneka, abaminisitiri bamwe barahaguruka muri rubanda bati nge nashyizweho n'abagupta rwose, abandi biba gutyo, isi yose irumirwa. Aya makuru mu Rwanda mwarayamenye di. Icyo gihe mu nteko ishinga amategeko byasabye ko n'ibipfunsi n'imigeri n'ibindi bice by'imibiri byifashishwa, abadepite b'ishyaka Economic Freedom Fighters ry'umwihanduza nkota Julius Malema ritavuga rumwe na ANC bararahira barirenga bavuga ko Zuma agomba kwegura, byakwanga bagaciraniraho imyenda. Perezida Zuma yarahamagawe ariko yagera mu nteko agakwenkwenuka akitahira. Gusa byarakomeye, ibihugu byinshi bibizamo, abagupta babona ko bishobora kuba bibi barahunga, maze Zuma nawe wari umaze iminsi anicariye igice cy'ibifaranga Muammar Gaddafi yari yaramubikije mbere y'uko apfa tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri 2018 ahitamo kwegura arabihorera. Kuva ubwo yahise akurubanwa mu nkiko, amapingu aramubona bidasize na gereza yaje kujyanwamo. Kugeza aho mureke tubanze twumva aka kantu badi. So there's this mentality which I think mbere na mbere hari imyumvire mibi yo kumva no kwemerera ko agatsiko k'abantu bake bafata biriya bihugu byabo bakabiyobora mu buryo bw'ubukungu na politike nk'akarima kabo. Niyo mpamvu uzumva banki y'isi yemeza ko hagati ya 60% na 70% by'umutungo wose wa Afurika nk'igishoro bitundwa bikajyanwa muri za banki z'i Burayi, Aziya na Amerika. Icyo nababwira nuko utwo dutsiko dukora ibyo abakoroni bajyaga bakora, ari byo gukamura umutungo wose wa Afurika bawutundira ibwota amasimbi. Ibyo byose uyu muhanga avuze nibyo, ariko nagira ngo dusigaranemo ririya jambo ryitwa imyumvire mibi iri mu mitwe y'abanyafrika. Nta kandare rwose, nk'ubwo ubwo Jacob Zuma yafungwaga kubwo kunyereza umutungo bitanazwi neza ingano yawo uretse gukekeranya n'ibindi byaha, byarangiye akatiwe amezi 15 yonyine mu munyururu. Nta kintu cya rubanda cyagarujwe habe namba. Uretse no kugaruza ibya rubanda, ahubwo kubera ya myumvire bakimara kumufunga, rubanda rutagira ingano bahise biroha mu mihanda bavuza induru banasenya icyo bahuye nacyo cyose, bakemeza ko natarekurwa haraga umuntu. Abo mu bwoko bwe bw'abazuru biracika kugeza igitutu kigeze kuri leta, maze ari kurwa shisha itabona. Wumve ko rwose yafunzwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi, agafungurwa ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 mu 2021. Leta ya Afrika y'Epfo ikavuga ko yamufunguye ku bwa medical parole, ubwo ngo bamufunguye ku bw'impamvu z'ubuzima. Nkaho ibyo bitadusekeje, mu kwezi kwa 12 kwa 2023 Jacob Zuma yahise ashinga ishyaka yise Umkhonto Wesizwe kubera inote nabo yazipfuritsemo, kuko nyine yigeze gushimuta igihugu. Ishyaka rye ryahise riyobokwa n'imbaga y'abatagira ingano no kurusha abandi ba Economic Freedom Fighters bavumbuye bakanamagana uko yasahuraga rubanda. Si ibyo gusa, ibitangaza byo nakangari, kuko na bamwe mu bayobozi bakomeye muri Economic Freedom Fighters nk'umuyobozi waryo wungirije uri mu bahanganye na Zuma cyane uwakitwa Floyd Shivambu, ubu yese asezera muri Economic Freedom Fighters yigira mu ishyaka rishya rya Jacob Zuma umusahuzi bizwi nta guhishahisha, maze ahitamo umwanya wa National Organizer. Iri shyaka rimaze amezi 8 yonyine ribayeho, kuri ubu rimaze guhuriza hamwe abakomeye muri Afrika y'Epfo, ku buryo Jacob Zuma ari kugura nk'ugura amasuka abanyapolitike bose bakomeye mu yandi mashyaka yo muri Afrika y'Epfo. Nge ndumva aho naho hari ikibazo twahibaza. Kuki umuntu arya ruswa agasahura rubanda bikamenyekana, yewe akaba yafungwa, ejo ukumva ngo yafunguwe agashyirwa no mu myanya y'agatangaza kurushaho, kandi ubundi cyari icyasha n'ubusembwa butanakwiye kumwemerera kugeraho yongera guhabwa umwanya mu nzego z'ubutegetsi. Nk'ubwo urugero rw'aka kanya rwibukwa hano hafi ni perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Vital Kamerhe. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu mu 2020 Kamerhe yajyanywe muri gereza ya Makala Central Prison ashinjwa byo guhamywa n'icyaha cyo gusahura abakongomani miliyoni 57 z'idolari, maze ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020 ahamwa n'ibyaha byo gusahura miliyoni z'amadolari 48, akatirwa imyaka 20 y'uburoko bwo gukora imirimo nsimbura gifungo. Nyamara mu mwaka wakurikiyeho twumvise ko yarekuwe nawe kuri ya mpamvu ya medical parole nk'iyafunguye Jacob Zuma. Byanakomerejeho ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 inkiko zavuze ko zashakishije ibimenyetso zikabibura. Ubwo urukiko rutegeka ko nta muntu uzongera kwiyenza ku muntu w'abandi agira ubusutwa mubaza. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu 2024 ahitagirwa perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri barabarwa nk'umuntu w'igitinyiro wa kabiri kuri perezida Felix Tshisekedi, kandi uwo mwanya mwibuke ko yawugezeho abandi bose bari bawiyamamajeho babanje gutangaza ko babivuyemo, yiyamamaza wenyine rudori. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye.
bankoraho riraka n'abahanga pe. nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Nkuko Professor John Mukumumba kuna ya nyandiko ye twavuze abyemeza ngo impamvu abakomeye barya ruswa ariko ntibafungwe, banafungwa bigasa nko kuboza no kwishushanya kugira ngo bajye mu myanya yisumbuyeho, bikubiye muri cya kintu cyitwa state capture, kuba barashimusa igihugu. Iyo ubutegetsi bwashimuswe birangira rubanda basigaye bafatwa nk'inzazame zirirwa zinakinirwaho ubufindo. Urugero tugenda duterure miliyari 5 nihagira abasakuza nk'abanyamakuru, imiryango mpuzamahanga cyangwa abandi, tuzashaka umwe mu bahungu bacu dufunga, noneho mu minsi mike rubanda bazaba babyibagiwe, tumufungure tunamugororera umwanya. Ahandi nk'umunyepolitiki ajya kwiba agaterura amafaranga kayabo, noneho hagira umukurubana mu nkiko, buri wese akagenda amuhaho kugeza bose abakwije bakamurekura. Kimwe nuko ngo bakoze state capture baba bameze nk'abajura ruharwa, bakumva hari uwibye bagahita bamukweshemura kugeza yabahaye yose, nayo bakamufungura, bakanashaka aho bamuhengeka kugira ngo akomeze kugumana ijambo mu nda. Ikindi yavuze ko muri state capture ziri muri Afrika ngo usanga nyine abanyapolitike birirwa bavugiriza induru ruswa bemeza ko bayamagana, hagira n'urya ruswa y'uduhumbi nk'ijana, wakihanangirizwa nk'urugero rutuma rubanda bibeshya ko rwose ibintu ari munange kandi nyuma mu bikara ari ibicika. Niyo mpamvu abataliyano baca umugani mwiza cyane bati facta non verba, ibikorwa mureka amagambo. Ibi bijya gusana bya bindi by'abongereza action speak louder than words, ibikorwa bivuga cyane kurusha amagambo. Ibyo tubyifurije abadutwara, naho ubundi ruswa, gusahura, kwikubira no kubundikira ibyiza byose by'igihugu ku muntu cyangwa abantu bamwe nibyo bisenya umugabane, kandi si amatiku kuko ibyo byose twavuyeho bifite n'ingero zabyo. Ahubwo hari izindi ngero nyinshi. Ushaka kumenya ukuntu ruswa no gusahura ari byo bitugeze ku muce, wabibaza undi muntu bizi neza unatanga ibimenyetso simusiga. Ati we live in a continent today, dutuye ku mugabane aho abayobozi batuyoboye bakaba aribo bagenga banashyiraho imirongo y'ubuzima, ariko bakaba batayifitiye icyizere. in the health sector, when they are sick and their families are sick, muzabirebe iyo barwaye cyangwa imiryango yabo irwaye, birukankira kujya gushakira ubuvuzi mu Budage, mu Bufaransa, mu Bwongereza, muri Afurika y'Epfo no mu Buhinde. Even our health ministers don't have faith in our health department. Yewe n'abaminisitiri b'ubuzima nabo nta cyizere bafitiye igisata cy'ubuzima. Dutuye mu bihugu kuri ubu aho abayobozi mu bya politike badafitiye icyizere igisata cy'ubuzima. Dore batuzanira ibyo bita ngo uburezi bw'ibanze bw'ubuntu kuri bose, ariko muzabicunge ntibahirahira bajyana abana babo muri ayo mashuri. Ndagira ngo mbamenyeshe ko inkomoko y'ibi byose ari uwo mugabo yitwa Professor Patrice Locke Otieno Lumumba. Azanyemo akantu k'amashuri no kuba rimwe na rimwe mu bihugu byinshi harimo n'u Rwanda kuba uburezi bukambakamba hari ingero nyinshi zemeza ko byo bishingiye kuri ruswa. Mbaho ingero duhereye hano mu Rwanda. Reka tubanze twumva ubutumwa bwiza bwahumetswe na mutagatifu wa Afrika ugomba no kudusabira. Uyu ni umunyafrika y'Epfo Nelson Mandela, mbere yo gutabaruka yasize agize ati kuva ku bihugu bikennye kugeza ku bikize, uburezi n'urufunguzo rw'iterambere rya societe. Niba uburezi ari urufunguzo rw'iterambere nk'uko Mandela bivuze, ubwo umuntu urya ruswa mu burezi yafatwa nk'uvuna urwo rufunguzo. Ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri mu 2020, Dr. Isaac Munyakazi wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi yavuze ko yeguye kuri uwo mwanya. Nushaka kuvuga uti yegujwe kuri uwo mwanya, ni nyuma yo gushinjwa kurya ruswa y'ibihumbi 500, si by'amadolari n'iby'amanyarwanda. Yavuye muri uwo mwanya yerekeza mu nkiko gusobanura impamvu yahemukiye igihugu, akarya udufaranga yenda twari kugura ingwa zo kwiga nk'ibihekane n'ingombajwe. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 mu 2020, ibiro bya Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda byavuze ko byahagaritse abakozi 3 bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB, harimo umuyobozi wacyo Dr. Irene Ndayambaje, Madame Tumusimi Angelique wari umwungirije na Ngoga James wari ushinzwe iterambere rya mwarimu muri icyo kigo.
Hari benshi bahamije ko ijambo ruswa, kunyereza no kwigwizaho ibya rubanda n'ibindi bisa nk'ibyo nubwo batabihamijwe, ariko ngo ntibyabura mu mpamvu zo kwirukanwa kwabo, kuko mu gihe gito undi mukozi w'uru rwego witwa Habinshuti Salomo yahise atabwa muri yombi ashinjwa ruswa yo gushyira abarimu mu myanya. Si ibyo gusa, kuko muribuka ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yigeze kuvumbura ko hari abarimu benshi babaringa bahembwa na leta kandi batanzwe n'icyo kigo, leta ikishyura amafaranga izi kwiri guhemba abarimu nyamara ari kwigira mu mifuka y'umuntu runaka. Abo bantu mu mvugo za gisahuzi bitwa ghost workers, ariko bashyirwaho n'abandi bantu bitwa big man, abenshi babita ibifi binini. Ibi byanavuzwe muri kaminuza y'u Rwanda, aho ngo hari abanyeshuri bahabwaga za buruse batarigeze banabaho. Nyamuneka ababishinzwe murebe icyoroshya uburezi bw'u Rwanda, kuko akabando kazarucumbagiza nako gacibwa kare kakaba gaharurwa ari kiva. Nuko Korea Automobile High Technology Limited, izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya buwate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro, bayoze igataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology, bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo, hateganye neza na paruwasi gatolika ya Gikondo. Kugeza aho kandi hari ubundi bwoko bwa ruswa n'uburyo bwo gusahura umugabane mu nyungu zihambaye z'abakomeye. Nibyo rwose ndakurahiye, hari ikintu gikomeye gifatwa nka ruswa, gusahura rubanda, kumunga umugabane no kunyunyuza mu nyungu z'abayobozi, kandi nagutegera ko ushobora kuba utakizi. Urashyiraho iki? Ushaka kukimenya byagusaba komboka ukinjira mu isomero, warangiza ugasohororamo igitabo karundura cyasobanuye na kari murori mu busahuzi bwa Afurika. Ni igitabo kiri mu bigezweho, cyitwa The Looting Machine, Warlords, Oligarchies, Corporations, Smugglers and the Theft of Africa's Wealth. Iki gitabo muri iki kiganiro nkemereye abantu batatu bakunda Afurika, bashaka kumenya imvano n'icyunyunyu cy'ukuri kwibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Angola, muri Nigeria, muri Zimbabwe, rwose nzakibahera bwerere nubwo kigurwa. Noneho rero ufashe iki gitabo ukabumbura urupapuro rwa mbere ugakomeza ukagera ku rupapuro rwa gatanu, niho usanga kiriya kintu nagutegeye. Ikintu kinyunyuza ibihugu byinshi niba atari byose bya Afurika mu nyungu z'abakomeye, cyitwa igisirikare n'ibigishingiyeho. Kuri ruriya rupapuro umuvumbuzi Tom Bolgis yahanditse interuro Education Spending Falls as Military Budget Swell. Aho yarashatse kuvuga ko ingengo y'imari y'uburezi manurwa ihanantuka mu gihe igisirikare ikomeza gutumba inatumbagira cyane. Muretse gato tubanze tubyumve twitonze. Hari ikintu bita kurinda umutekano w'igihugu. Iki ni ikintu kiza cyane pe. Ariko se ko Tom Bolgis yibajije ati icyo kintu gitandukanira he no kurinda umutekano w'ubutegetsi, umutekano w'abategetsi cyangwa inyungu z'ubutegetsi? Mbere na mbere abanyakenya bashyira miliyari amagana mu kurinda umutekano w'igihugu kugira ngo birinde abanya-Uganda bazabatera babaziza iki? Umuturage wo mu Burundi yatera umunyatanzania baturanye amushaka wiki? Yaba mubaza iki se ko tutakiri no muri bya bihe bya expansionism ngo yenda ntare mwambutsa arashaka gufata akaragwe k'abahinda ku ngufu? Ibyo bisobanuye ko nta gihugu cyatera ikindi ntacyo bapfa. Bisobanuye ko nta ntambara zaba mu gihe abanyapolitike n'abakomeye batabigizemo uruhare. Mu yandi magambo yoroshye kumva, abategetsi barunda ibifaranga bitagira ikibariro mu gisirikare bashuka rubanda ngo bari kurinda umutekano wabo, nyamara bari kurinda ubutegetsi bwabo, bari kurinda imitungo n'inyungu bwite zitandukanye kure n'inyungu rusange. Ibyo rero bigendana n'ibyitwa ubutasi no gushakisha amabanga. Ikigereranyo bishyirwaho mu bihugu bya Afurika Tom Bolgis yemeje ko kirengeje kwiyumvisha, kuko usanga igihugu runaka nka Zimbabwe, Chad yenda na Sudani nk'ingero zisanzwe bikokora ukumva bahanuje indege karahabutaka, ukibaza ute se izo ndege nizo kurwana intambara z'isi? Ubundi koranabuhanga ribishingiyeho, ibisasu biremereye, ibimodoka bya gisirikare n'ibindi bikoshwa za miliyari zitanabwirwa rubanda, dore ko ingengo z'imari z'igisirikare no kuzibwanukaho bahita ko kanya baguha mama wawe. Ku bantu mwumva vuba, za miliyari ziroha mu gisirikare mu bihugu bya Afurika ugereranyije n'ubukene ifite ntacyo zimariye umugabane bwite, dore ko hari n'ubwizo mbunda n'ikoranabuhanga ribishingiyeho, ubutasi n'ibindi babigurishwa akayabona bashebuja cyangwa bakabarimamo n'intambara hagati y'ibihugu bagamije ko mumarana maze bakabagurisha intwaro, kandi no mu gihe ugiye mu byo kuvishanya amaraso uwo muriro babahaye bo baba barimo baseseka byamajagu bapfunda mu masaho yabo ntawe ubareba, baseka bati bya bintu ni ibihwinini, tubishuke ngo birwane byemere nitunabisahura ntibibibone. Niyo mpamvu uyu mwanditsi chapitre ya 5 yayise When Elephants Fight the Grass Get Trampled. Iyi nzovu zirimo zigundagurana ibyatsi birahagorerwa. Nako yabakomeye barimo bakiranisha ibiturika rubanda nirwo ruba ruri kuhagorerwa. Yanatanze urugero runyomoye rw'ibyo bihugu bikennye ariko bikitunatuna ngo bicirire ibitwaro by'akataraboneka, abyandika ku rupapuro rwa 19 ati
twarabigenzuye dusanga nk'igihugu cya Angola gikoresha amafaranga menshi ku ngengo y'imari yacyo gishyira mu gisirikare gusumbya ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo mu gihe bwari bugikolonizwa n'abazungu muri apartheid. Mwibuke ko byari mu 1980 kandi icyo gihe ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bwari mu ntambara y'abari barabwigumuyeho imbere mu gihugu n'ibihugu bituranye byarimo bibendereza. Ubwo winjiye ahandi naho kimwe ku kindi ibihugu ntiwabura kubifatana icyo gihanga. Uzasoma inkuru yitwa Who is buying the biggest guns in East Africa. The Independent bemeje ko bw'abayobozi benshi berekezaga mu nama mu Burusiya nyuma bakahava berekeza mu Bushinwa ngo bagenzwaga no kwiganirira nabo bacuruzi b'ibiturika karahabutaka kugira ngo bazirwaneho barinde ibyabo mu gihe uwashaka kubendereza agamije kubabogorera umubanje wabo. Mu nama imwe na Putin ngo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yamuriye akara amusunikira agapapuro kariho indege z'indwanye 6 zitwa Su-30MK. Yahise amushashura miliyoni 635 z'idolari anagerekaho guided bombs, anti-tank missiles na anti-ship missiles. Icyo gihe ngo Museveni yanaguze infantry fighting vehicles 32 zitwa BTR-80A yikuza amatanka 48 TS-90S. Ibyo byose yabyikuye yemeza ko bagiye kurinda abanya-Uganda ivumbi rigatumuka. Abandi bati byahe byo kajya ko yamaze guhumurirwa ku butegetsi agiye kumaraho binyacumi hafi 4 hari abantu bashobora kuba bashaka ko bumushamuza nawe agahitamo gukora mu isanduku ya leta maze aho kubaka imihanda ibitaro n'amashuri ndetse n'ibindi ati ni mumpi biturika nzaturitsa abazansaba gutura ngo tugabanisha. Iki nizere ko cyumvikana ariko nacyo mugishyire mu mujyo w'ubwoko bwa ruswa cyangwa gusahura rubanda mu cyayenge bumva ko ari mu nyungu zabo bigatuma Afurika itera inyuma. Ibyo turabivuga tudahakana akamaro k'umutekano w'igihugu n'abagituye. Ariko se abantu bari kwicwa n'inzara nguragura za burende izo zizatera imyumbati zizagura ibigori cyangwa zizigisha siyanse n'ikoranabuhanga. Ashwida tuviriye kuri iki gitabo rimwe hari ikindi kintu kinyunyuza Afurika tukayoberwa uruyonka. Iki cyo dushobora kuba tukiziranyeho. Bamwe mu bayobozi ba Afurika bakoresha imitungo y'ibihugu byabo nk'ingarigari yabo bwite bibagiwe ko ari imari ya leta. Uko kugira uburenganzira ntayegayizwa ku gihugu no ku byacyo bibashora mu gufata imyanzuro inasekeje cyane. Babantu nemereye iki gitabo ni mukibona muzarunguruke ku rupapuro rwa 48 mwisomera inkuru yagutera gahinda ihari. Reka bandi nyibabarire mu ncamake. Umwe mu bantu bashinze umuheha wa ruvuna abataka mu butunzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no umunya-Isiraheli yitwa Dan Gertler. Uyu kuri bafite imyaka 50 ariko yatangiye kunyunyuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akiri inyiga guhuma y'inkunda rubyino ariko ukuntu icyo gihe yabashije guhenda ubwonko bw'abayobozi b'iki gihugu harimo na bwana Mawapanga Mwana Nanga wari minisitiri w'ubukungu bw'ibi byabaga mu 1997 yabwiye Tom Burgis ko biteye agahinda. Nguko byagenze ribaruwa riraye kuko Dan Gertler yari umwana uraho ariko papa we akaba umushabitsi wa diyama. Bimwe bya mwene Samusuru uvukana isunzu nawe yakuze ashaka kuzajya ashabika muri iyi mari. Ubwo yarari mu myaka ye za 20 yagiye mu gihugu cya Angola guhura na mugenzi we witwa Lev Leviev. Uyu ngo yari yaragwatiriye diyama ya Angola aramiramiza. Yamubajije ibanga amubwira ko kwihugikana ibiyobozi bya Afurika ngunyuze mu bana babo bigufasha kugera ku cyo ushaka vuba. Ako kanya nyine mu 1997 yahise yihutira kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akora ibishoboka byose ashaka abajejeta amadolari bamupresenta kuri Joseph Kabila. Uyu yari umuhungu wa President Laurent Desire Kabila. Umuhungu we ni wari umuyobozi w'ingabo. Bidatinze kubera udufaranga no kwitwara neza Dan Gertler na Joseph Kabila babaye inshuti y'agati k'inkubirane ariko umuyahuda bibara neza. Hahise hakurikiraho ko Joseph Kabila ajya kwereka se Laurent Desire Kabila inshuti nziza y'umuyahudi yungutse. Umwanditsi wa kiriya gitabo kuri rwa rupapuro yahise yandika icyakurikiyeho gisekeje. Ati ubwo Joseph Kabila yajyanaga inshuti ye guhura na se President Laurent Desire Kabila ako kanya yahise abwiriye ingimbi y'umuyahudi ko niba yabona miliyoni 20 z'amadolari adatindiganyije ngo ako kanya arahita ahabwa kuba umuguzi rukumbi monopoly wo kugura diyama yose icukurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gertler yahise ahihibikana yegeranya ayo madolari mu buryo bwa cash maze ako kanya ahita ahabwa kuba umuguzi rukumbi wa diyama yo muri Kongo. Ese ubwo kuri ibyo warenzaho iki? Ko kuvubwa umuntu witwa Dan Gertler uretse kwinjira muri diyama zahabu, tin, tungsten na tantalum uba bicuranwa n'abandi babishimuta. Gusa ingingo y'imitungo kamere n'ikoreshwa ryayo ubusahuzi na zamaguye zibibarizwamo biri mu bishegesha umugabane kuko bikoreshejwe neza niyo byaba ku kigereranyo cya 40% umugabane wahinduka ibindi ariko ababyiba n'abatindi batanasiga n'utuvungukira. Tukivuga ukuntu ruswa ishobora gutuma n'umwana w'igitambambuga yihererana igihugu akagicucura n'abashesha kanguhe bareba byadusaba kwerekeza mu gihugu cya Angola aho umwana w'umukobwa yacucuye igihugu cyose ababyumvise agahinda kakabegeka. Byatangiye gutya. Igihugu cya Angola kirakize cyane ku bijyanye n'amavuta ndetse na diyama ariko cyakomeje kuba kimwe mu bihugu bitindahaye cyane kurusha ibindi ku isi. Ubuzima bwa rubanda buri mu maji. ICIG ishinja ubutegetsi bwa Angola ndetse n'ibigo bikomeye byabo mu burengerazuba abanyamategeko n'abandi banyabukungu mu gufasha Isabel dos Santos gusahura umutungo wa rubanda. Mwibutse ko uwo mukobwa Isabel dos Santos yamaze igihe kinini ari we mugore wa mbere ukize muri Afurika kuko papa we José Eduardo dos Santos yari president wa Angola kuva mu 1979 kugeza mu 2017. Imyaka 38 yayimaze ari we mugenga wa Angola nuko umukobwa we nawe agenga ubutunzi bwose.
ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere mu 2020 ishyirahamwe ry'abanyamakuru kabutindi biyemeje kudobereza amabanga y'abakomeye bakitwa International Consortium of Investigative Journalists ICIG ryasohoye ubucukumbuzi ryise Rwanda Leaks. Abanyamakuru barenga 100 bishyize hamwe ngo bapfupfunura amabanga ari mu mabanga hishwe nyuma y'amabanga y'ubutunzi bw'uyu mugore. Ben Holman niwe wari uhagarariye iryo tsinda kagarara rya ICIG icyo gihe. Yabwiye Al Jazeera ati ubucukumbuzi bwacu bwamaze amezi 8 kandi bugirwamo uruhare n'abanyamakuru barenga 100 kugira ngo burangire. Twaje kuvumbura ko Dos Santos abifashijwemo n'abajyanama be mu burengerazuba yacucuye za miliyoni amagana mu buriganya bw'ibigo bikakaye. Kuva ubwo yaje no kwigwizaho ibyinshi birimo inzu z'igitangaza n'ubushabitsi karundura. Berekanya akadomo ku kandi mbata y'ukuntu abana b'abategetsi basahura ibihugu ababyeyi babo babategeka. Ikintu giteye ubwoba, amabanga yasohotse ku itariki ya 20 maze nyuma y'iminsi 2 itariki ya 22 Nuno Ribeiro da Cunha yasanzwe mu igaraje rye yapfuye. Uyu yarasanzwe ari manager n'umuyobozi ukurikirana za konte zose za Isabel dos Santos. Nuno Ribeiro yapfuye atarwaye n'igicurane, icyamwishe sinkizi ariko hari icyo ndi gukeka. Ibitari byo gukeka nuko mu busahuzi bumunga umugabane Afrika mu gisa nka ruswa dushingiye ku byavuzwe kuri Isabel dos Santos byemejwe n'abari abanyamakuru ko abana b'abakuru b'ibihugu muri Afrika n'abandi bo mu miryango yabo ngo ari bo bayinyunyuza kurusha hafi n'abakuru b'ibihugu babiyobora. Abango bashinga ibigo kagarara bidatanga umusoro habe n'uruvungukira kandi ngo bakagerekaho gufata imitungo rusange bakayita yabo bwite maze bakayibyaza inyungu nyine zabo bwite. Ikibabaje ngo baragenda bagashora muri buri gisata cyose cy'ubukungu noneho ntibagire n'impuhwe bagakumira n'abandi banyagihugu bashobora no gutungutsa ibitekerezo byo gukora business yabisa niyabo. No kuvuga ko bose basigara basabwa gucururiza abo banyakubahwa ku gahato kuko gutangiza kampani cyangwa uruganda runaka babwirwa ko urwo ruhari niba akeneye ibivamo yajya agenda karangura. Mu magambo y'ubukungu ngo ruswa iri muri Afrika mu buryo butazwi yitwa monopoly, aho ubucuruzi mu bisata byose bikomeye buba bwihariwe n'itsinda runaka. Ibyo ntibinababaje cyane da, ahubwo igiteye kwihanagura amarira nuko baba batanatanga imisoro kandi ari bo bagenzura igice hafi ya cyose cy'igihugu. Ibyo nabyo bikitwa ruswa. Ubusahuzi bunagendana nuko iyo bakize cyane baterura ibifaranga bakajya kugura imiturirwa n'ibikorwa remezo mu bindi bihugu by'amahanga. Buriya rero nabyo ni ruswa idatangirira kuko baba bajyanye ibisahurano ahubwo no gukura amafaranga mu gihugu ku bwinshi ukajya kuyashora mu kindi gihugu uburi gusahura mu buryo buziguye n'ubutaziguye kuko ubwo butunzi iyo buza kuba buri mu gihugu yenda no tuvungukira twabwo hari ubwo twagwa kuri bamwe mu banyagihugu mu gihe amasaha bataragera ngo bakuryoze iyo nabi wabagiriye kuko byo hari isaha umunsi itariki n'umwaka bigera umuyobozi wese wahuguje rubanda byaba ku kiboko cyangwa mu nzira za cosmos akabisobanura. Nuko amara kubivuga bikaba nk'ibyo byazuma cyangwa byanagenda neza n'umukurikiye akaza ari nko kwirukana uhekenya igufa ukamusimbuza uri mirabunguri. Bahungu mwe Afrika wararenganye pe. Kuri ibyo byo kubafata bakayobya uburari byo hari inkuru nabibonyemo ndumirwa. Wumviye inkuru witonze nawe. Umuyobozi ukomeye yaguye igihumure kuri uyu wa mbere bwo mu nteko ishinga amategeko barimo bakurikirana banakora iperereza nawe kandi abarizwamo ndetse yari amaze kumvwa nyuma yo gushinjwa ko ikigo gikomeye ayobora gishinzwe guteza imbere igice cya Delta muri Nigeria. Iki kigo gikekwa kuba amenyerezwa ry'umutungo. Daniel Punde ni umuyobozi wa Niger Delta Development Commission NDDC. Ubwo igikorwa cyari kigeze mu mahina yaje guhita bandagara hasagwa igihumure arasambagurika maze yirukankanwa mu bitaro. Mu gikorwa yari arimo atanga ibimenyetso abihakanama k'inteko ishinga amategeko. Inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite barimo barakora ubucukumbuzi kw'inyerezwa ry'umutungo rimaze imyaka 20 rivugwa muri iki kigo cya leta NDDC. Tayari uwo mugabo byari birangiye asisibiranyije rubanda ndetse iryo perereza wari perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yahise aripfundikira. Ubundi buryo Afrika isahurwamo by'agatangaza bukubiye mu bijyanye n'imyenda Afrika ihabwa n'amahanga. Iyi myenda ibera Afrika umusaraba kandi harimo n'ubundi bujura. Ikigo Brookings Institution giherutse kwemeza ko kuva mu 1980 kugeza mu 2018 amafaranga y'ubufasha arengaho trillion 2 z'amadolari ariyo yoherejwe muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, nyamara bavumbuye ko trillion imwe irengaho yigiriye mu mifuka y'abatware ba Afrika. Tubisobanure neza. Birashoboka ko wumvise ko igihugu runaka cyasinyiye amafaranga y'inguzanyo cyangwa cyahawe inkunga na IMF, Leta z'Ubumwe za Amerika n'ibindi. Mu mwaka ushize abashakashatsi ba banki y'isi nabo ba Brookings Institution bagaragaje ko ayo mafaranga amenshi ahita ajya mu mishinga bwite y'abayobozi kandi akishyurwa n'abaturage byaba ko kanya cyangwa igisekuru kizakurikira yari umwenda w'igihe kirekire. Ibi wanabisanga no muri raporo ya Panama Papers. Dore kibabaje kuri iyi ngingo rero. Buriya kugira ngo umuntu aguhe inguzanyo nuko utanga ingwate. Ngo ibihugu byinshi rero bigwatiriza za parike, inzuzi, ibiyaga, imihanda, ibibuga by'indege cyangwa bakabemerera isoko rihoraho. Ibi bikorwa gutya. Igihugu cyagujije gisaba icyakigurije kiti twemeranye ko imbunda zose muzakenera mu myaka 20 ntandi muzazigura atari iwacu. Abo nabo bagahita batumbagiza igiciro cy'imbunda kuri abo bakiriya babo bashya. Ibyo byose bikorwa mu ibanga ku buryo uzumva ngo igihugu cyahawe inkunga umwenda runaka bikarangiriraho nta nibisobanuro by'uko uzishyurwa inyungu ku mwenda, ingwate cyangwa impamvu nyakuri y'uwo mwenda.
Dr Teresa Nogueira Pinto, impuguke mu by'ubusahuzi mpuzamahanga na politike zigambiriye guhuriza hamwe isi globalization, ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 mu 2020 yatangarije GC Reports ko abayobozi muri Afurika bafite amafaranga menshi kurusha ibihugu byabo, kandi ko igice kinini cyaturutse mu nkunga zitwa ko zihabwa ibihugu byabo mu mishinga nk'iyo kurwanya ibyorezo nka sida, igituntu, kolera, gufasha impunzi, kurwanya imitwe yitwaje intwaro, kurinda ibidukikije n'ibindi mu mujyo nk'uwo. Ubundi buryo abategetsi basahuramo bwo kubusobanura buteye ubwoba, ariko wumve ko hari abashakashatsi bemeza ko bamwe mu bategetsi ba Afurika cyane cyane abamanyenyeri menshi mu gisirikare burya ngo nibo baba ari abacuruzi ngo bakuru b'ibiyobyabwenge, hakazamo n'imiti y'amagendo yangiza abaturage hatibagiwe n'ubushabitsi bwo kugurisha imibiri ya rubanda bakabisuzumiro ry'imiti runaka cyangwa inkingo. Hari n'abarengaho hakazamo no gucuruza ibice by'imibiri bihenze nk'impyiko n'ibindi, gusa ibi byo bigakenera ubushakashatsi bwimbitse no kugira abafatirwa mu cyuho, ariko ndabasezeranya ko izari ingingo zishyushye kandi ziri ku meza y'abashakashatsi. Tutanabitinzeho, ahubwo niki cyakorwa ngo ibi byose by'ubusahuzi, ruswa, gucucura rubanda n'ibindi byose bipfundikiye impamvu Afurika itindahaye bihagarare. Kimwe mu bintu birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Iyo igiciro cya essence na mazutu kizamutse, nta kindi giciro kitazamuka, kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini. Ingaruka zabyo twese ziraturya. Twese tuzi kurondereza amafaranga, tukarondereza ibiribwa, ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka essence na mazutu? Uretse gato, uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe, ariko ntabwo uzi X-Caps. Ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa se imodoka, bigatuma inywa essence cyangwa se mazutu nke, ikagira ingufu nyinshi kandi ikagabanya ibyotsi yasohoraga, kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri essence cyangwa muri mazutu, ibihita birengera ibidukikije. By'umwihariko kuri moto, ikinini kimwe gishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo essence kikagabanya 22% kuri essence moto yawe yanywaga. Ni ibinini biri mu moko menshi, kuva kubishyirwa mu tumuto duto kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye. Ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa MPG Extreme. Hamagara 07 88 33 82 47. Mu mujyi wa Kigali, X-Caps ziboneka mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown, ahaparika bus zijya Nyabugogo na Kimisagara. Ni hafi y'amarembo arebana na Chic, ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango wahoze ukoreramo Konka. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe. Umwarimu wa science politique muri kaminuza ya Fairleigh Dickinson yo muri leta ya New Jersey icyarimwe na Cape Town University, Dr Stephanie Smith, mu kwezi kwa 4 uyu mwaka yibajije ikibazo aranagisubiza ati: How can we prevent corruption? Ese ni gute twakumira ruswa? Mbere na mbere ni by'ingenzi cyane gushyiraho amategeko akarishye akaba nk'igiciro kiremereye ku muco wa ruswa. Ibihano bikakaye nicyo gisubizo muri uyu mukino w'ishiraniro. Ikindi, kunyuza ibintu mu mucyo n'inyandiko zisobanutse nacyo ni igisubizo kirambye. Ariko gushyigikira uburenganzira bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo ni ikintu gihambaye kurusha byose. Nk'ubwo muri Botswana leta yaho yubatse icyizere muri rubanda binyuze mu kintu cyo kwamagana ruswa ku karubanda. Vuba aha kandi mu buryo bunyomoye, muri Denmark abaminisitiri basabwa gushyira ku karubanda raporo ya buri kwezi bagaragaza uko bakoresheje umutungo mu myidagaduro bakoze, ingendo za leta bagiyemo, ndetse na buri mpano bakiriye. Nk'abanyagihugu dushobora kwirukankana bijandika muri ruswa, ndetse tugahata ibibazo abayobozi babangamira ingamba zo gukorera mu mucyo, kandi dufite ubushobozi bwo kurwanya ruswa mu gihe tuyibonye. Ibyavuze nta kinyoma kibirimo, kuko hari igihugu cyabikurikije none ubu nicyo gikize ku isi. Mu Bushinwa itegeko 395 rirebana no kwakira indonke, gusahura umutungo w'igihugu no kurya ruswa niryo tegeko riteye ubwoba kurusha yandi yose. Umuntu wese ukora muri leta agomba kumenya mu Gishinwa kitavangiye iri tegeko nk'akazi k'ibanze. Iki cyaha gifatwa nk'icyaha cy'ubugome no kugambanira igihugu n'abanyagihugu bose barenga 1,400,000 ku buryo kukugwa gituma urya ruswa cyangwa ukabubyiyemerera ubanza kwamburwa ibyo wanyereje byose, hagakurikiraho ko gucira urubanza. Inshuro nyinshi rurangira ukatiwe igihano cy'urupfu cyangwa gufungwa burundu nta mananiza. Ibintu bikerense kuko umva runo rugero. Uwari minisitiri w'ubutabera mu Bushinwa, Fu Zhenghua, yakatiwe igihano cy'urupfu kubera kwakira ruswa. Fu yahoze ari minisitiri wungirije w'umutekano mu Bushinwa. Mu 2018 yabaye minisitiri w'ubutabera muri iki gihugu. Iyo nkuru wayisoma mu binyamakuru byinshi, ariko by'umwihariko ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 9 2022. Ikinyamakuru Global Times cyaranditse kiti: China's ex-Minister of Justice sentenced to death with 2-year reprieve for taking bribes worth 170 million yuan.
wenda niyo bitageraho kuko nta wakwifurizwa gupfa, ariko nyaboneka ibyo gusahura rubanda, kurucucura no kuruhemukira bene kariya kageni bikigizwayo. Naho ubundi wa muhungu wa Afrika twatangiranye ari mu maganya no kwitotomba, akaba ari wamusangira ngendo Papa Dicastes dusangira ibyamvahe na njyahe, ntazabura kugumana amaganya, ahubwo yaranyongoreye ati Papa Primo we, ni iki kizakiza Afrika y'imiborogo y'ubukene, inzara, intambara, urugomo n'imikino yasinabyaye muri politike yayo? Niko gukora iki kiganiro ngo mukopeze imvo n'imvano yabyo, aho yenda amafufu n'amafaranga byazafubika abanyafrika. Bye.